Nimun par koros Palian Treasury panewang EPA World Report tong report yang kabina o kabin report wat pambagtari yang Legislature. Emoman me dahil siya uya ke me kot olan ko sunutut. Amuai parawan kasambal ki. Sambarai to talk magdahil bang ka channel ramot min pampara suwat. Diyan so may parawan iminan balyang kagala ko sunat. Kawit may aleti istrin manogala. May kong ang parawan yang iya. Cover your own ass. Damo tayo ban uyamat. Tayo ban siyong ang kakpointi po yung memen wiratang tayo. Ipur yang may gila pwede anan wain Pohnpei. Karyang gadal peserta kinto tawbot. Apo men parawan pagi. Magtayo ban apalila. One more what, run what. Angkak sansal na journal abang uya po ipantiung kapana para pa kita mo na mabang proyang apali kita mo ko ibarawan mamiya mo ni mo ni sa nang lawas service iman barawan pagmangki udah nani yang kak barawan kaya na tatok sapung saudar mamiya kakase pilihan kita Legislature. Sang negara beliau Mr. Speaker memang kita motion untuk notang temasan dan kamutan kusinat dan bapur Legislature riau lebihnya riset payo sa kulman kita wadawat. Chancellor mau kamagit memia dahil notang temasan dan kamutan kusinat abku Legislature riau lebihnya riset payo. Solar masin apa? Masalah masin apa? Iban pono sa kamagit memia. Karos mau tung kamagito masa ni Pwuhng masa ni show kamagit paita tayo tung tiyan masa na ben kamutan ko sa natap kuali sa kriyaw na binyari sa pa. Karos mau tung tayo sa bulman kita kamutan ko sa natwat masa ni Pwuhng masa ni show kamagit paitar o wewa pa na magtayad sa bulman kita pan kamanatan ni watawat kayo o kaprolang sa bulman tayo kamitian moni. Dahil ban kamanatan watawat kayo ranwat o katiyanan watawat karyaw lang. Karos mautung kamagito masa ni o masa ni so kamagit paita dahil kamanatar kamamatan ko sunatwat ni watawat kayo. May ito kamamatan ko sunat. Legislature Bill number FQ V6AH line Risak Payo Bill for an Act amending Serial number 11L-26-24 the Comprehensive Budget Act of 2025 and for other purposes. Only watawat kayo. Kalangan, kanpo na sa floor leader. Speaker, kalangan naman bil sa mo sa kamagit mo kasambalwat sa langgak katsiyang nan masan pen LP V6AH lemlial risak payo kamnata watawat kayo. Chancellor mo kamagut mamiya koros mo utung kamagut masa ni Pwuhng masa ni so Paul kamagita paitar miya masa na ben kamutan ko sunat kami chairman ko Kalangan may Mr. Speaker itong alwaw sa balbang kupura mo yapan kupuran Honorable Senator kan koros may Mr. Speaker kamutan ko sunat of V6AH laban yari isak payo pag mamot ka sa balwat and pilew kamanata mo ni makamanaman lar nantiyan mo ni mo me wapan padon wandala lemanop walinan wanakit lima bukisilisa kayo wana pali tamay yang PTA ang kaktatang kumunuwat ang irair kasambal may paluwat patuyaranwat o apaliala right jungal payday o anantikan. Kalangan may Mr. Speaker. Kalangan Chairman o kapesan kamutan ko sunat. Miyate masinapin kamutan ko sunat. Speaker. Kami
Chairman Perez. Kalan Speaker Menaleta Kawit, and Chairman. Dia kasandiin executive yung miyan sa what unikan koros me PTA ban ginaleti reban tulungasan persen chilisag. Nak bang purang kamanata kamatawat sisi paro Perez, kami Chairman. Kailangan may Mr. Speaker ay tungalwa sa palpan kupuro mo yung pangkupurakan koros. Ninduan kawit pen tatagwat kaiban kadyang lalo kupuro mami ang watawat kayo abang kupuro tong kamiti ban luka executive Women kamelele me ban mie arai tungal kawit nan karong tuan kakapali kuburan Chairman Jen ko ira kasampal me sansal isote paduan kawit kan makin magmagit nenek moni kan ang PTA te nan sama tay treasurer remember pagmangi yang Senator Pahrek ibang sa sabang kupureo nan karong lakap and kak muy yang executive and kak kawit mumot ka sa balwat the MLL committee we have been arakin pen nanek munikan makamanaman ng PTA person disisek yawasakan patolaya person silisek yawasakan patolaya pwede sansal nan kosenet magtayakan kamanata person do buki so wasan nan kosenet di makanana wapan niya riman kita bang kupuran Senator Pahrek and kag mo itang talupukaran kag bato to kawit kalangan may Kalangan Chairman Carl, kami Senator Movic. Kalangan Speaker muna itanyang pato ay magsaratan kay Bunyo wanda tong kami tiyanger Speaker kami minyang patong kay mamasan dapat pato na sa what mit kumodang ko sa net 183.24 mo ngoy me sa wewe momentami wewe kier na mo ni magtayla appropriate ran tayo 747 no mo man to klaro nak yang mo man tayo pan reappropriate mo ni sang nan mo ni menakier o tami kayo ko sambal kiyang makit magtayo yang kumakitin appropriation in mo ni mevana pali PTA ni ang samaragan loy Pakai dia kena tina wiya wuna. PTA wiya pak monier sang netapin upton sampong silute cycle quarter riyaunan Pahrek katal wiya awapali painan PTA. Ikamelele me moina isawut telananir osa tame moni ko imukchay kamanataran tayo wiya tatokong mona tay ban tawla o pilkikita moni men pain men apali apalpan tatokan PTA. Kut project kay memiya utan anana pan kailan wewe ki yawasa project kan mimiya yawasa tatok mimiya yawasa monu ya tatok la kutel koros pepe itong kame project tatok 30% mena pasangan 30% o 70% miya 30% mena wali po inan tatok kan PTA ap miya iso me PTA sotro project yoro yuya o sotro contract yoro sign mer pang boy yang rain utan nan mo rin na iso tatok mo yaw yo ton tatok mo yun pang ya PPT isang nan moni kan me miya ya aru utan na ban nakla or yak tailanane tailanane yang ya ban PTA o asota mau yang mo tatok mo yaw PTA so ngoy men yata motion yawan patok pan PTA yaw auditing project ko moni mo tay gigiti ay ran tay ko mo yaw mo na tay ban tawla o kita moni ang pagkatayban tayo tilanan miscellaneous bang yata floor motion yung kalangan. Mawar Senator Movic. Speaker Kahit naman. Kami Vice Speaker. kalangan Speaker ay tungal sa karanwaw sa palpan ko promo on the floor kung pagkapayan Honorable Senator Coros bring sa wasmaw ay tungal til kapeng ran mga Christmas may Speaker
Mun kawit kuno memiyasang rin Chairman in Finance. Kawit mo sang rin mobik. Kaya kamanalan wat kayo kalap masa niya mo man irawit. Mamangi melel makasambal karapan mamiya. Kawewekan boy kemunikan korus magday kamanala kay munub ka patola lok pan ko santi. Nasruskak tatangki. Essential kawitin kap na yung kapan. Kala lo pisinin sa mga padota surukak tatokang yusang. Tanto ko ito kay tatokan mo santi ito. Kawewe kay miya magday mami panari. Gitwa sa makasambalan. Wawad pangkak na paliray lelan sauyo ni Uyapan project song kanapan kamakamakit ay magkatay ko ng antok o kukupriyang rumpan toto sentong kan Uyapan na makamakit maimpan niya so asan salme magatin toto kontrang kan ong rail totong kan sign purapan totok manan rider na sauyo lelan rider na sauyo kasambalwat Rai contoh kan penini marawawali yarti apa bagi procedure we pentotok kainan metana million taba poi panten government bill service taba PTA uya me sawasana nenuyo ari instrument yang kaina poi pan speaker dami kasambal gyan sawat Uya pantotok main surat tok pana kesmia. Aisme matakalanan uya pantotok wut irai loko. Mau ya tuan totok. Iman pagi. Dalangkap kamanala kamu tangko senat wut makak mensangal lakap kawewe ikar mana teban katlang second and final itu. Katong kemunin wai pokon puik kama panaramas ayatel pokok. Sokol matay. Apatala bujur berapan irakan patola. Airai laramasakan mataklar dan rairut. Irail metungalan ke penenay. Songkan ana nong penenay na nanso saraw pasampal wut tani momon met. Rumang speaker. Ketrani sutri car kemakit kay pilananin. Up kamela lama elel point yo makatailan uyata decision yo ukalap setki ban belkak pukutin an report o kakwan rail rawat apun goyang rail anso narisang ni karabawo main speaker man pagkatailan ka kertingati kamanalan watawat kayo kaprayang kamtin finance and so matang kopreto Masalar masarapan kamutan ko sa natap ko walisak silu lam niyari isak payo ay panpo na sa kamagut mamia koros mautung kamagut masa niyay Pwuhng masa ni so kamagut po ita tayo tung tiar masa napan kamutan ko sa natap ko walisak silu lam niyari isak payo koros mautung tayo lang kamanata watawat kayo o kapralang kamitin moni poran report to lakap masa niyay Pwuhng masa ni so kamagut paitar o tay kamanalar kamutan ko sunat watawat kayo o pan kaprolang kamitin finance puran karong-rong o kabatayang report kita lakap mon karya o kemsaklan watawat speaker kalangan speaker manita kamagut kailang ka kamay-kisan ang uya ko pur sa parman na lakap-lakaisak Yaman. kalangan mo na ipan po na sa kamagutay man Patrawan te dia kamagadyo may patrawan uyang kapan may man kapungala. Ako na yung kamutan ko sunat ap kuwali sa kriyaw, laban isak tayo, at bilasain lang kamitin moni, puron kak report, mon kriyaw kay misaklan watawat. Lakap. Area masuk may panuwang, ay may man pagi, dahil bil kuproyata, kamutan ko sunat wat, nasain lang kamitin moni, o iray report, mon kriyaw kay misaklan watawat. Speaker. Masuk maluang ay may paano yaw. Kalangan Kakay. kami Iban Ilma Florong Chairman Finance po imamia meeting. Kalangan may Mr. Speaker, ito nga
Pwuhng. Wow, sa palpan ko pura magkalanganin Chairman Chen ko, Senator Pahrek, pwede yung tura to parang chat. Ang assignment riyaw kasampal karawaruwat, imen pagkituan committee, kaya kak, apali karawang pukat kulak tuwaw, ni may isang lakap one session. Kaparawar ko may pwede kamutang ko sanat pukat ya kapitalong sang kabina. Aray ka na pataba ni Char, pwede na pali irekan mesansal. Kalangan may Mr. Speaker. Kalangan Chairman, pakair o Committee in Finance, Block 2 lakap, o karongorongan kamutan ko sa netriyaw niya. Ay kongong koros, yang patayang makap. Kami, Kapag ba itong motion o chorus member me, tukayang kaniyang pilkorong-korong. Kalangan, Masyalar ay pan po na siya kamagit mes sansal siyang Vice Speaker jalan kumbal di sana uya kupur o sa palpa na lakap kulakoy siya. Koros mo utong kamagito masani ay huwa masani siyo kamagit paita rok sa pan ran moletier sanan uya kupur o sa palpa na lakap kulakoy siya. Kalangan ng kupura mahal koros main ko erer sa palmatawyo.